yetu ya www.merudigital.co.ke kana kinya tuthiatire kirutere rwangu live Africa kiwenende okuote na kanya go karanthi na kututhiatira kirisignet na pang mitandao ne yonde yokinyaniria tuko pale omba kuthiro kituthiatira kenda gwita na mbere na kuwata ndeto na kuluki kumenya burasi utunduka akathetu neketu kameru omenya meru na kinyande gurune yetu yonde ya Kenya bondi bwathio bwa ngatheti ya The Daily Nation Rwani mutegeri wa Meru TV ibwathio abwa ngatheti ya The Daily Nation na ramuicho kabisa kwina mbicha ya president wetu wa Nthiguru na rwono rwaberwe karatasine ka Daily Nation karatasine gatuna na karatasine katutano imantu jegie burago kwibanga banga akithurano twitite kya mwaka wa 2027 na imbeche yana chikomba kwithira achitumika na gwitwika kwina akiri budget ya financial year ya 2026-2027 ikomba kwithira kithomo rwari kana kiunango rwari ni CS wa Treasury John Bandi lakini nende irikiti kumenyekana ni ya 4.8 trillion ambichengi ingatheti ya The Daily Nation karatasine kambere ni yeginende achethi babubira nontu World Cup nerigiri komba kwithira ikiambiriria irwari kwitwika World Cup we itoneka kungi gichomba a World Cup like no other. Karatasi neka twili kaina roruru egie michetho ya World Cup kana mubira ya World Cup irigiri akomba kwithira yukiambiriria irwari na ranende 48 nations achiumbite kwithira chikioneka chi clash kidogo nontu nende gwitwika kire 2026 FIFA World Cup o irigiri kwambiria irwari thainya cio tuku kwina antu barenda gwita kuyu waile lakini visa cio cio ya akomba kwithira chikitikirwa ona kinyanende akomba kwithira kwina barabaete band gwita Nthiguru necha USA na raura muchetho komba kwithira baiko host muchetho yu yua World Cup 2026 karatasi ne katwile obandu kaina katotatu sorry kaina rono rwegie nende michetho ya World Cup endira kwina ina kire achethi bamwe baragukwirikana mwankira nende batomba kwithira baikinya na raura berigiri kwithira abagichethera kwina nkuchanio lakini mwichone ontuko gwitwika noka abakachwirwa ntaira akendo tiribo kinyandara babati kumba kwithira bagechethera nontu no mwanka abethire bagichetha kwina karatasi eka tunanga thetine ya The Daily Nation akaina rono nende rango kuthomerete rwegira William Ruto na buraba ibanga banganeti akomba kwithira idrono bikithira bikibwithika budget ni rombere kwithira kiumira ntukayero na rwari nende irio CS akigina irigiri komba kwithira kimiunanga kiri ya Kenya akenda twithira twimielewa abwe yana njira ira yagirite kwina irigiri komba kwithira iri ya 4.8 trillion irane ya financial year ya 2026-2027 ana ukirikana nende ikomba kwithira iki kinyamu icho amwakene twitite mweri yo mwanje tutieri mweri yo mwake atwithira tugitonya ithurano ne gwitwika nende kigena kya mbeche nene muno ikiri 4.8 trillion chithirite chitengwa chekwithira chikitetheria kire kithurano kia 2027 budget ye yombite ikethira kiambiriria mweri twitite next month you are in July na ikethira kithira kana itumiko mwakeni yuyungi 2027 on July orengi tutieri mweri yumwaki atumba kwithira tugita ithurano ne kire budget ya 2026-2027 mibango ya thirikari kana state plans irigiri komba kwithira ikitumira trillion 8.98 trillion na kire mantojege project na infrastructures achirigiri komba kwithira chigitumira 840.6 billion na state department yege mantojege transport ya located kire budget yu 63.9 billion iranende ina kinya billion 56.9 billion ira chirigiri komba kwithira chichia and development na uitethwa kuma kire 5
4.3 billion ira chirikiri financial year ira current financial year rono rure kadetine ya The Daily Nation page 4 komba kwithira kiailia oboeya akenda kinyawe uchiunangira na uchiailia burambe chichi komba kwithira chitumika na burire ngi chithirite chitumika kadathasi ne gatutandatu nende kaina rono rwa atonge barutere regana na thirikari bachumirite na kureana na budget bakiwa budget eki na itengi ire imwe ire komba kwithira kinyilia Kenya na njira inene sana no ntu woti abugaitia na njira inene na kwina uturo no kabutite na mbere na kumba kwithira abukiuma akuringana na atongeria barutero regani na thirikari bariwa William Ruto akomba kwithira agitumira baba batebetekaniria na budget yithirite kurukwa akinya ni Rais William Ruto ire ni ya 4.8 trillion arakuringana na atongere baba rutero regani thirikari bugite mbecha ina budget ikithire kinyelia bonene Kenya na nyuma yabo kwa kinya ko ina finance bill ya 2026 ira yandikikana ina mantu yaria kainyilia Kenya na njira inene sana kunende bari wa Kenya thirikari ya Rais Ruto etekwiberwa Kenya kiao batongeretu ni mutongeri wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na kinya urawari munini wa Rais Rigathi Gachagua barari na muchamene tukuyero na bomba kwithira bakiandress bakana bakiarire mantu jegie matujegie kana matujegie budget ya mwaka ya 2026 2027 lakini kulingana abo bariwa itabati kwithira 4.8 trillion anebati komba kwithira ikiailwa aneke na makithiri neke na inamwa ekenda Kenya bomba kwithira kinyabo bakigunika na njira nene gwetwika 4.8 trillion hii komba kwithira bado jigitumika kinya akikuria marando jara yethirite yekwikie tumi ekiri iri ya iguru sana iteni kuwa ni atongere barutere aruregani na thirikari akuringana na rotere na ntubaba rotere atongere baba rotere regani ni thirikari abari wanende kiri budget ni thirite ikitengi budget nene lakini kinyete kwithire kiailia key issues oya kithomo akana ugima bwa mwiri bari wabone barutere regani ni thirikari iringi thira ibo kiri budget ya 2026 2027 etengeri ekiri irutero kithomo arutengeri 668.3 billion with 7.3 billion irayo komba kwithira iki finance fully free education rebuku ringana nabo bariwa ibati komba kwithira bure bati kwithira iri kaba umikoswa abakiwa kithomo ikithirete kitiwi nyuma muno na kinyacha rebe bingi ibethirete bakira thina kuthomethia anabo kunende mbecha ichitengi chia tengo cha kithomo achibati kwithira chiga tekatika 668.3 billion awitia 737 billion irachubati komba kwithira chikiro amira free education na chikethira kinya chikeinga atwanya atwa computation na 22.4 billion kumakini ministry na barabo metukethira bagitongeria ntere ichi ya mathomo rutere ro kimbo mwiri bari wakandi ya sha kuma ire kuambirira kurita ngwe tethirite igitethia bunene na nethirite kibenerwo bunene no tukinya thaa iki budget itengeri 104 billion ira atongere barutero kana thirikari bakuwa itiumba akumba kwithira achikitetheri rutererwa ugima bo mwiri no tukinya thaa ituri rutererwa ugima bo mwiri hirukulukira kaita akakaumu kuringana na atongere barutero kana thirikari baruwa bakethira ibo be wathani ne ibethira abatierete kirimbe chira chitengi kana gutengera youth 8 billion ira chikomba kwithira chiitira youth nkuluki ya 200,000 ibakumba kwithira bakiona ngugi chia guita iyo ni miario ya mutongere wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na Kinyari Gachagua urarari munini wa rais karatasi ne kamwanja ngathitine ya The Daily Nation akaina rono rwege skuru burasitete na mbere na kumba kwithira sikingwa kana aritwa baikitumidi tamsia mapema anyuma ya kwithira kwina unrest kana
kwina ubwana urora maskuru na nyuma ya skuru ya utumishi girls igomba kwithira arito bakithia dom na arito bangi abethira bekwira kukure ndi kwina skuru chithirite chikionania ubwa bunene no endira arwamire ba maskuru barona yaka akwina account kamangi ni arito skuru fulani barethira bakibatuma abakana muchie mwanka thai skuru kana arito barabanite ibanite ba skuru enkuruki ya maana ya ile engatheti andikite 204 secondary schools eguma thiguru yetu yonde ya Kenya ibethirite bakinga skuru na bakana lakini kuringana na rwangi rwa kithomo bari wa 204 ni gichunchi kia 2% yake akiri chukurira chithiguru na ya Kenya kunende bubotiomba kutuma kalenda ayomba kwithira igichinju no tukwina baraba kuwari to bothi babati kwewa midterm break bakana mapema ontu baraba tumite nende rwangirwa kithomo rukaua rugeta na mbere na kuromera omwanka kaita ka midterm gakinya no tu midterm irigeri kumba kwithira kiambiro gwitwa tariki 24 ebwanka tariki 28 ya mweri yu June uni migambo ya Julius Ogamba urani CS ewarutere rwa kithomo gwitwika 98% ya ritwa kana ya skuru bai skuru na ibagitana mbere na mathomo yo kunende gichunji kia 2% kitibatio to maskuru achiumba kwithira chigikwa midterm kana chikingwa na mapema karatasi ne kwa kamwanja kaina rono rwegie PS wakithomo Professor Julius Bitok urarombere kwithira nende bagita muchemanio ne intuko yecho na mucho no tuku omba kwithira agichinchirwa aikuruterero tourism nora wari tourism nware twa kirutere rwa kithomo ene miario yo bone nyuma akinya ya majority linda bijikeni ya Kimani Chungwa kugatire okia kwithira kwina mtu kana kwina CS ethirite aikulukira kaita kaka umona tenantu baina akiri enja kana bakuthwamire kithomo aboya ya ni Mr. Ogamba na gikuti migambo yao awire I dare to say that Mr. Ogamba have the most clueless PS in the Ministry of Education. He only sit in Nairobi and has no idea what is happening on the ground. Temiambo kwa ndini miario ya uni miario ya Kimani Ichungwa yes miario ya Kimani Ichungwa urane mutongeria wa baraba ingi mbunge nenene karatasi ne katunana kaina rono rwegi andamani barabethirite bakiandamana no ranterechia na nyuki bakinga na bakioba kuriana na quarantine facility ire kuirwe kwamba kwithire ya kwa ntere unende kiuri kirabe na kyo baruri atire ina facility inge 2022 achikomba kwithira achigia kwa na bore nyuma akinya ya thirikari ya Kenya kuba kwithira gitikire gwaka 23 quarantine facilities tia Ebola atheguru ne ya Kenya na imwera nende yitumite tugokirie tunyo muno na akariba na nyuki bakethira batio mama nireregiri kumba kwithira ya kwa kiri Laikipia Airbase anterira achia na nyuki akariba na nyuki kuma be kwamukira riboti bethirite bakiandamana kaita ko kaita arakwina kinya barabethirite bagitera uturobo maandamano oyana bangi bakiana baina ngurario echia kuringwa risasi ni askari lakini bari uri atiriri iya kathirikari yo tuchethera nonture yaugire kwina 23 facilities achikomba kwithira chikia kwa lakini ira nende mwaki yombere kwithira gitangazo egakwa niu ya terechia Laikipia erende tumite akariba bethira bakiandamana bari uri atire ina inge 22 chikomba kwithira chigia kwa na no thirikari utinwerebikanwa ikigweta na wingi chikomba kwithira achikia kwa karatasi ne kauka tunana kaina rono rwanchambe monende bara urombete kwithira kiringwa risasi tuku ya Tuesday kile maandamano yarikuo anterechu ya Laikipia narura na nyuki eno ntubo maandamano yarikuo yakuwa babate kwenda awakirwa quarantine facility ya Ebola antere ira irekiri komba kwithira yako Laikipia Airbase witu kuri maandamano ya akwina bo bakuraria bombere kwithira bakiwatangurario chia risasi na kwina bange yantu 30 na bana abarabombere kwithira bakiwatwa maandamano ne ya ntuku ya Tuesday mtuku menyekana ya Irongo Mwangi ombite kwithira akiana na mauru ka nete we anete kwa wenja anyuma yo kuba kwithira kirethia ka wash aranende omba kwithira kiritangwe Likim entura chia Liki taunine ya Nanyuki na ranende ombere kwithira itrimana na risasi na ringwa bunduki
batiri barere na andamani bauchite rwiro nyawe katikati ne karaka kwenda kumenya nata kugwita na mbere na katikati ne gaku tutira uturo bwawe ombere kwithira akiringwa risasi na wa lakini atamenyere irisasi aringwa okira aga balance okira ambiriria kwenda kumatuka lakini ya waringiria akireki omba kwithira akigwa mwiri yawe yukugia mpio na iyaka kwiga into kamuringa ikuya kwa ilia ethira na arathi njarewe ya urianyi nende kuma au enire mtumwa bikibiki ombere kwithira akimigirwe kyao nyuma ya wakora brother ke yombere kwithira igitika na nyuma ya Mwangi ekwaga inya amberirie wikuria na nthi na antu bekulukaira yuru yawe mwitithio bikibiki ombere kwithira akimuyukia na akimuikia chibitari ni riboti kana irono ruinga thitine ya The Daily Nation karatasi-inĩ ka katuna na babange nabo 30 na bana bombete kwithira bakigwatwo maandamano ne ye barombere kwithira bakirukirwa ba pleaded bombere kwithira bakirukirwa na fine 5,000 cash bill na rora bombete kwithira bakiwatwa na wikwa employers nibo mbetu kwithira rende bakiailwo no tukwe na nkuruki ya 100 billion ira itiri achiegi housing tax barabandiki na ibaita wa mbeche ikiri mushara yo kuringana na KRA bariwa ne rukethira kwina a crackdown akiri aditingu kana kiri andikani barabatithirite bakiria mbecha ichi ya housing tax ira mwankira nende achikinyite omwanka 100 billion no mwanka chikomba kwithira chikiriwa ntego menya kithira mutegeri wa Meru TV no kumenya mweri wetandatu he meant mental health kinga thitine ya The Daily Nation andi kurikani antu arume kumba kwithira bakithikira na nkoloki baraba ina arume bena mirimo ya mathuganyo abomba kwithira bakibathikira na kubatungatira boro kubateri na nkoloki kumba kwithira bakibarikane kaita konthe kinyabo abari antu ona ya barabangi bethira bakiumere na bari endira abethira kulukira thina kandi ya SHA ono kagutwika no kaireta na mbere na kumba kwithira ikuthula ngoma kutho na bune nyuma yayo kumba kwithira ikurugurwo kuma 2024 ya yire yerwamira yukikanya aka NHIF na mwankira thai kwina marinya yo kuthulangwa kandi ne ya SHA gwitwika nende ku itigwita ngwe abura ko batelete tungatira Kenya kuringana na bura Kenya baberegirite yumba kwithira ikibatungatira karatasi-inĩ ka 16 angatheti-inĩ ya The Daily Nation kwina atana baba kana brothers bana barombere kwithira bakibungwa miaka 20 each anyuma yabo kumba kwithira baikura mutori nontu bwa ngoko mantu jamwe yara tumba kwithira tukibwithia itubati kuyabwithe tukirikana kana tukithwanakia ni ata tukumba kwithira tuyabwithia brothers babana bobere kwithira mimbi bakishikana abambiria ukorofishana na muturi wono ntubongo ku mimbi ngoko chikweya achikuria munda yo kidogo baumura nende babungi miaka 20 each nyuma yabo akumba kwithira bakiura muturi nontu bwanguku endi bamichetho rwari nende irio tukwambiriria World Cup yes ningwithikia shone yetu ya michetho tukethira twikinyithwa ithigithio na tukimurikirwa michetho apa kwa hapa akienda utira tutiotiwa nyuma kiri michetho ikiendelea lakini kurikanie michetho ya World Cup mutegeri wa Meru TV andonere mtu mwakiwa atiri inyo michetho ira usupport team ine yachinda wachindana na nio ninge chindo akinya mbere michetho yuthira ukaruka atimu nengi hitithira ina hand feelings tia Premier League ira nende itumita antu bamwanka thai bateukunda kana baruma abiwa kiuno ndo batombere kwithira bekamata gikombe kia Premier League kilo ketendeka yele akinyi mathili akomba kwithira chikirwa meta mbere na ututhia tera kethira ngichokera nyuma ya ndeka itikura ndi wambeta muthoni wa Kiriamana.